Maya paabak po ke kongan amakiramdam karing radyo at manalbeking ke katamong online streaming. Pagmasusyan tayang ngeni, ing banal a misa, para king Miyerkules, ning mumunang Domingo, ning karaniwan a panahon. King makapasubaling paralan, daraon taya naman iting misa, antimong pamagsadya, para king kafiestan, ning Santo Niño, king daratang a Domingo, Enero 15. Ingke katamong kapag masusyan, ning banal a Eukaristiya, panimuna ng Reverend Father Ronnie Dicao, kura paroko ning parokya ng San Matias, King San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni, ing dalit a pamuklat. Abe-abe, misan pa kaniting balalamisa, ing Diyos kay katayang lapitan, king kapanwalan, natin tamong grasyang akamtan. King lagyo ning ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. King grasya ning ginutamong Yeso Kristo, nung kanino lamesa tamo makisulo, mantabeya kaya kayongan. At keka antimurin, Maya payabak kaya kayo. maya payabak po At amo. kaya kon pong kakalaguran ang ni makiraki kanting misang miyampang no karin ko pa man, at yuman aliwang lugal, at yuman aliwang bansa, mga intulidyo naman sanang akamtan ng grasya, aki katamong adon ban, ding kaya kayadwanan ning balang metong, umelang mipakibatan. Miti po ng timong pamilya ng Diyos, kambe ning kapanaligan, ipanigaputa mo ing patawara na katamo ning iba, uling mitmuya, king kamo, ampon ganaka. Gino, pakaluluan mo kami. Uling mika sala kami keka. Gino, bakit may kaya kaming pakalulu ampon lugod mo? At ibiyemo ke kami ing kaligtasan mo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluan na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana, king biye alananga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, king makapagmulala mong kaburian ing kekang kapulungan, kailangan niyang makapagiraki king kasakitan ng Kristong kekang anak. Ibiya mo yung espiritu ning kapibabatan at lugod, karitang mi pasakitan, pauli ning kasalpantayanan da keka, ban maging matatag at tapat lang tala patutu, king daralan mong kaligtasan, itingan aduan mi, kapamilataning ginuming Yesu Kristong anak mo, ang mabibiyat mag-ari kang bemot ning banal na Espiritu, metong muking panga Diyos, manggaman king ngalanangga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king sulat karing Hebreo. Kapatad, anti naningding sablang anak, anti mo ing awos na karela, tao lang ating laman at daya, Jesus mismo, meki lupaya karela, at meki san metong ya, king karelang pangatao. Depata na iti, banking kapamilataning kayang kamatayan, akwaning alipol ing diablo, amaki kayupayan king kamatayan. King makanyan aparalan, ikwa na lang ati mawa, reting meging alipan king kekaba naning biera, uli naning takot da king kamatayan. Masalang tutu, king aliwaring anghel, ding kayang sasaupan, nune agpang king sasabyan ning kasulatan, ding palipi ng Abraham, ilang
kayang sasaupan. Iti mga baldugan, king kailangan yang makailupa, king sablang bage, karing kayang kapatad, ban akwanang maging tapat, at mapaglunos, amatas asasardoteng susuyo arapan ning Dios. Kanita, akwarang mipatawaran, ding kasalanan daring tao. Uling ya mismo, dinalan niyang kapagsubukan at kasakitan, inyangeni, malyanirang asawpan ding aliwang daralan, king kapagsubukan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing Ginoo ene kakalingwan, ing kayang kasunduan, kapilanman. Ing Ginoo ene kakalingwan, ing kayang kasunduan, kapilanman. O munye kayong kapasalamatan, king Ginoo, mawus kayo king kayang lagyo, sablang kayang depatan karing tao, ke kayong sabyan, dalit kayo para kaya, dalitanan nyeng kapurian, idalit yu ing makapagmulala ng depatan. Ing Ginoo ene kakalingwan, ing kayang kasunduan, kapilanman. Tumula kayo uli na ning banal ng lagyo. Bustan lang tumula, ding sablang sasamba king Ginoo. Pamintuan nye ing Ginoo, at ing kayang sikanan, ing magdulap kaya, eyo sana kakalingwan. Ing Ginoo ene kakalingwan, ing kayang kasunduan, kapilanman. O lahi ng Abraham, akeyang talasuyo, o anak ng Jacob, a pinili na ning Ginoo. Ing Ginoo, yaing ke katamong Dios, ding kayang kautusan, para king mabilog ayatula. Ing Ginoo ene kakalingwan, ing kayang kasunduan, kapilanman. Ene kakalingwan ditman, ing kayang kasunduan, ing kayang pangako, karing libo-libong enerasyon. Ing kasunduan, agewa na kang Abraham, ing pangako na kang Isaac, deti tupara na langan. Ing Ginoo ene kakalingwan, ing kayang kasunduan, kapilanman. Parangalantaya, ing mayap a balita. Ing ginumantabi ya kaya kayo. At keka antimurin, Pamamasa ibat king maya pabalita agpangkang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. Kalakora king sinagoga tinaglus lari Jesus king Baleri Simon at Andres, kaya Beri Santiago at Iwan. Makarataya kanita ing babaeng katwangan ng Simon, ulining mata siya lagnat at sinabi rin agad kang Jesus. Lepitaning Jesus, telanane gamat at siya paning tinalakad kanita mo rin, likwanin ning lagnat, ing matong babae at migsilbiya karela. Inyang silim-silim na dimbog ning aldo, ding tao delaro kang Jesus, ding sablang masakit, at ding alip na nan, ding demonyo. May tipon na ring sablang memalen, king tulid na ring pasbol ning bali, pepakayap na la, ring dakal at taong masakit, ang maki miyayaliwang kapanamdaman. Penabi na la naman ding dakal a demonyo, aena pepaboren wig salita, uling ila, balura nung nino Jesus. Ganing aldo pa, mi bangon ni Jesus, mintayo king lugal at tahimik, luwal ning balen at karinya menalangin. Penintun deri Simon ang ponding kayabi na inyang ikit de sinabi ra, panintunan da ko ring sabla. Dapat nga ng Jesus karela, kailangan tang munta, karing makalapit na balen, banong bakong makapanaral mo naman ka rin, iting sangkan nung bakit mekoko Kapernaum.
Inya linibot siya king mabilog al Galilea, manaralya ka rin karerang sinagoga, at panabino ring demonyo. Ing mayap a balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Ketang minabasang Lunis, anong nuya mi pagmasusyan ng kapiestanan ng pangabinyag ng Ginoo, formal tayang pipusan ng kapagmasusyan ng panahon ng Kapaskuan. Anyang ini, at sutana king mumunang Domingo ng karaniwang panahon. Dapat may pupus man ng kapagmasusyan ng panahon ng Pasko, anong no, inyawa ng grasya ng Diyos, batang maging masaya, may kadma kanyang taparing isundo, adwan ng grasya ng Diyos, banking biye, magita mong masaya. Anya, yan pang keing punto ng katamong pamigunam, nung makananong king biye, magita mong masaya. King biye, magsaya tamo, ustong ing Ginoo lepitan, uling ating grasyang kamtan. Ing larawan na ning abinya na kaya katamo ning mumo ng Pasko, larawan ni metong a Diyos, may nibatan banwa, tinipa ketis sulip at may katawang tao. May karin mayakit nung makanano na katangburing dinan pa may katago ning Diyos, ban kanita, king pa may katawan ng tao ning bugtong ng anak, ing malagwa tayang alapitan. At nga kupin, ketang kapag nasantamong ing ginuyang lapitan, makanyan tamong midiri ng pamikatagon baning grasya kaya katamong akamtan. Gaganakan kay ining kapatid ng imay, ng baby napon, may yapaning inagkat ini metong karing atlo ng anak, Joyce. Kuning ining pisan, 5 years ago, may kasisya kayang suso, may opera, pero kay bating 5 banwa, may balik abukol kayang suso at ating niya pangkulani. At kaniting aldo, makaset in kayang operasyon at kay bat mabayap sidet ang bukol sana benign la, sana negative la. At napon, makanyan kumong gaganakan na banggit ng dara, anyang panahon na mabiyaping kapatid na idang waning. Madalas kang kukwento kanita, idang waning. Anyang panahon na inopera niya ng doktor at kay batan niyang buklat niya, itang isipan ng sugat. Bala na ng doktor, may grabe pero niyang ibuklat niya, bala mo, ka-opera na pa kano. At yung larawan na binyan ng doktor, may itong milagro nga na kano ng doktor, kening dara, ikang baby. TJ nga na milagro, kasi itang sugat ng dara at simo nga na, bala mo, ka-opera na pa. Taliwas kitang isipan ng doktor na may grabe ing sugat ng dara niyang may operaya. At inimekad meto niyang masanting paganakakang ng baby na naman pala kanong akwento ka na kunyang mabiyapay dara ing kapatid na idang waning na ing mismong doktor pisyag ng ating milagrong may ganap. At inimekad meto niyang masanting paganakakang ng baby na tutupin po tang ing apong ginuyang lalapitan at yung tamong grasyang akamtan. Lalo na may kadanting metong ima, pigaga na kaninin kayang metong karing kayang anak ang akupin, may opera na 5 banwaning milabas, pero may kabukol na naman king kayang suso. Itang kapigaga na kan may kading metong ima, mas maging matindi, uling isipan at pakibalak na yung kapakanana ning kayang anak. At kitang kapanwalan na yung Diyos yung depitan, niya makanyang inyawad ding bendisyon napon bayo ing operasyon kaniting aldo para kang Joyce. Dimnam tamo king may basang ebanghelyo na makananong kay bat ng menaral ning ginuking sinagoga, anong nune napon pepakayop yung metong lalaking alip na naning marok espiritu, anyang petahimik kani ining marok espiritu at pepalulan kening lalaking kayang alip nanan. Makanyang ding tawang may nakit, may pamulalalo, at ing balita tungkol king gawaning Ginoo, malagwang may kalat. Anyang mekad king ebanghelyo, anyang ing Ginoo, sinalangi king balen ng Simon at Andres, at disnandeng makarate, king masakit ining katwangan ng babae, agad nang pepayabot king Ginoo na masakit yung katwangan ng Simon, at ing Ginoo mismo lepitane, tela na gamat, at sinopaning tinalakad at agad-agad, may palda niya king lagnat, mining katwangan ng babaeng Simon.
at may kapagsilbi. Inimetong niyang kwento anong no, naman mo uling malapit siyang Ginoo, kakarining kayang alagad, at may paintagon katwangan ng Simon ining masakit, at keta pang bali as selang yana, distandating masakit. Naman agad-agad ng pepakayap ng Ginoo, iting katwangan ng Simon uling ining kayabe, no? Katwangan ining masakit. Uling patutwanan ng Ebanghelyo, ang yang naman ninong dinapit ng Ginoo, diniya ng pamikatagon maning grasya akamtan, mababanggit yung Ebanghelyo na silim-silim na lalbog na yung aldo, niyang may karakalaring taong mitipon king tulid ng pasbol ng bali, at yung Ginoo pakayap na laring dakal at taong masakit, miyayaliwa man karilang kapanamdaman, at maging ding dakal at demonyo, penabi nala ng Ginoo. Kaya ni masala, mayakit na makananong may patutwanan, na poraping ang Ginoo yung lalapitan at tintamong grasyang akakamtan. Banding kaya katangkayadunan, makanyan lang may pakibatan. At papalat na ng Ebanghelyo kinabukasan, ting kayang pamanalangin ting metong at tahimik alugal. Makanyan din penintundening kayang alagad at niyang akederi Simon, pepayabot na kaya, panintun na koring sabla. Dapat ang Ginoo, balo nang dakala pa rin mangailangan sawop, dakala pa rin magnasang kaya lumapit. Kailangan tangmunta ka rin makalapit abalin, bakong makapanaral mo naman ka rin, at itingin sang kanong bakit may koko Kapernaum. Kapag nasana ng Ginoo, puntala na pa rin miyayariwang lugal, ban mamaya mo namang pamikatagon ka rin aliwa at yung alapitan, ban ing grasya, karela mo namang akamtan. Tinggap kayo ining metong nga message kayo ining dara. Eko kamalayan na ining susopa ng anak. Apag nasang pabindisyon ban kanita, kamtaning kapaldanan. Meging dalan niya mo, uling yaman pala kitang oras ay ito. Masakit siya naman yung kayang lilitid. At may kasaw pining pepa bakal kong laro karela, kawuli niyang kiskasa na yung laro ining kayang lilitid. Agad yang mipaldan, milak ko sakit. Samantalang bayo ito, man alos may patudtud kang sakit na ning kayang lilitid. Anya, makanita na ang asabi, mabisa itang laro, abinye mo amo nga no. Na ating debusyon king Indong Birheng Maria. Nabaluta naman po tang Birhen yang lepitan tamo, metong mong baging gawa na, ilapit na king kayang bugtong ay naking kaya katamong kayadonan, ing kaya katamong pamangailangan. At tutupin po tang Ginoo yang kaya katang lalapitan, at intamong grasyang akamtan. Kanya, panagkatsiting babiyan na kaya katamon niting kapag masusyan, kaniting misa diyang pabakalayamano ing Ginoo yang lalapitan ban grasya kaya katangkamtan. Kaniting misa, pamikatago niya itiban ng Diyos, misan tayo pang lapitan. Maging kaya kayong kakalaguran, at suman karing aliwang lugal, at suman karing aliwang bansa, maging kasangkapan yung radyo ng kaya katang Archdiocese, sing DWBL 91.9 Bright FM, ban kapamilatan iting banalamisang kaya katamong yampang, ing Diyos iyang alapitan, at kanita, ing grasya akamtan, banding kaya doon pamangailangan, umelang mipakibatan. Makanyan na kong agatan, king makuya na pinandit, manahimik, ban yarap tamo king Diyos ing kaya katang kanya-kanyang kayadonan, kambi na ning kapanuwalan, na ing Diyos yung kaya katang lalapitan, ban grasya kaya katang kamtan. At adon mo naman ing grasya, ban makibat tamo, kaya ning panagkatatanaga ning kaya katamong pamigunam, ing ginuyang lapitan, ban ing grasya akamtan, nya eta mibayatan, agyang king kalipitan. Datang at datang ing punto king biye, makaranas tamong kalipitan, kagipitan, at pwede tamong mibayatan, dapat ustong ing ginuyang lepitan, at intamong grasyang akamtan. Nya, etami bayatan, agyang king kalipitan. Yarap tamong ini king Diyos, ing kaya katang kayadonan, agatanda kong talakad para king panalangin ding malda. Kapatading tukso ka kambaltaya keti king yato, manalangin tamo king Diyos,
Bani pagkalob na kaya katamo yung grasyang tuki king Ginoo at aday ing sablang tukso nga tamong manalangin. Ginoo, itabi mo ring marok espiritu at ulwan mo ing sakit mi. Ginu, itabi mo ring marok a espiritu at ulwan mo ing sakit mi. Para karing pamuntok, ning banal a kapulungan, kapilan man sana era pakilibe, ing karelang katungkulan mingat, karing penabilin ning Diyos karela, king kapuryan, o iba't karing tao, o king makayatong upaya, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, itabi mo ring marok espiritu at ulwan mo ing sakit mi. Para karing pamuntok ning kekatang bansa, mika inspirasyon lasanang magobra, para king ikakayap ding karelang sasakupan, at kapilan man, ela magobra, pauli namo ning ambisyon, pampolitika, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, itabi mo ring marok espiritu at ulwan mo ing sakit mi. Para karing daralan kasakitan, agad no sanang saupan manakit, kasngawan ning Dios, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, itabi mo ring marok espiritu at ulwan mo ing sakit mi. Para kekatang makatipon keti, mabiyasa ta sanang magtagumpe, baboring sablang tukso, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, itabi mo ring marok espiritu at ulwan mo ing sakit mi. Tanggapan na sana ning Dios ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan, ring kapagnasan daring sablang makayantabe, kaniting kaorasan, ring kapagnasan aparalada, ring kekatamong talapakiramdam king radyo, at manalbe king online streaming, karing miyayaliwang programa, ning kekatamong radyo. At ring makapasubali ng kapagnasan, ning radyo ning kekatamong arkidiocese, iyulino sana, king kayaryan ng maligaya, ring kapatad tamong meyango na biye, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, itabi mo ring marok espiritu at ulwan mo ing sakit mi. Baning balang metong sakaling ating sakit apanamdaman, physical, emotional, psychological o spiritual. Kami rin masakit ang miyembro king pamilya, kari masakit ang kamag-anak at kakalaguran, kari masakit ang papapangadi kaya katamo. Lalo na ring masakit ang papapangadi, karing miyaliwang programa, ning radyo ning arkidiocese, maging kaniting misang kaya katamong darawon, king pamakiraki kaniting misa, makanyantang midinang pamikatagon, nganing Diyos, yang kaya katamong lalapitan, ipagkalub na sa ing grasya, at kaya katamong akamtan, banting upayang kaya doon ang tamot pamangailangan, umeng mipakibatan, nga tamong manalangin. Ginoo, itabi mo ring maroka espiritu, Ginugawan mo keng parating matingit king kaya kang pangayatsyo, lalong-lalo na karing oras na ning tukso, manalangin keng taimtim, ban mirakayanan king kaya kang sikanan, at magari ing grasya, ikang mabibiye at mag-ari manggaman king alanangga. Amen. Dalit tapo para king pamagsadya karing ayin. Manalangin kayo kapatad baning dawon tamo matanggap ya arapan ng Diyos ipang mayupayang tuto. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, ki kapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, ki ikasaplala tamo, at ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy paming miglalang
Tanggapan mo sa nareting panalangin at ayin na kaya kaming darawon. Ding daralan kasakitan pauling tapat dang kasiwan kaya ka. Tumulala sana king pamakisametong daking karelang Kristo. Ake kang anak at atrasas daking ding karelang lagyo makasulat ta ka rin banwa. Kaya bering me pili. Itingan aduan mi. Kapamilatan ng Kristong ginumi. Inginuman tabi kaya kayo. At keka antimurin, Itasyo la ring puso yo. makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayo, ingino a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin o pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. Lelangan me, ing meto yato, ake kang babayo at parangalan kapamilataning kaluguran mong anak. Inya karampatan mo yung puryan dakat pasalamatan, ding balayan ake kang banal, ake kang kayantabi. Ulinita kang bering sablang koro ring anghel ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, layon makyabi alang tong ng babiyak kapuryan kaya ka, at ngaming kakanta. Ikapining banal oy pa, iking sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog may espiritu munti mo yung titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanalan at para kaya kami gawa na lang katawan, ang pondaya ning ginuming Yesu Kristo, at atandanan mi pa kanitang beng mi panganyayayo, at bayo na kusang dubdinaw ning biyan aking pamaylasan pon kamatayan na, kinwaning tinape, pepasalamatan nakat pinuri, piraso ning tinape, dinwang niti karing disipulo na ngana. Kuanan ye iti ikayong anat kanan ye, uling itiying katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni nga punan kinwaning kalis. Pasibayo, pepasalamata nakat pinuri, dinwang niti karing disipulo na ngana. Kuanan niya iti kayong anat minum kayo kaniti, uling iting kalis ning daya ko. Ing daya ning bayon pon nalananggang tipan,
Ami bubuo para kaya kayon pon para karing sablang tao. Ban kanita mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigaga na kayo, kanako. Ipasyag tayo yung misteryo ng kasalpantayanan. Cristo medega, Cristo sinumli kang bebe, Cristo datang ka, pasibayong ikaw wakasani panahon. Cristo medega, Cristo sinubli kang bebe, Cristo datang ka, pasibayong ikaw wakasani panahon. Inyang yening kaganakan mi o mapamakadulong ipa, ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye. Darawon mi kaya kay ting tinapin, ing biyem poning kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mong pon sumuyo kaya ka. Ikaming ansanang misulusulok ing katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oy pa, ing banal a kapulungan mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod, kambya ng Francisco ing Papa mi, at Florentino ing Arsobispo mi, kambya ng Pasiano, kaya kaming Arsobispo Emerito, ing kapariyang kapampangan na ding sablang paring pondiakono, at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapadad ming minuna ng pepainawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, pangadimila ring pakamalan ming meyang unabye, abalo ming ketang panahon na mi biyebiyela ating pinandit kaya ka o Diyos, menalangin, at anyang ikang depitan, atin lang inyawa na grasya, at kaya kami mi pagkalob, anya atin mo namang kalam, at kaya kaming akamta na may kakayap, may kasaw, king pamilya at pati na karing aniwa. Yang ini minuna mong inahos din pakamalan miyang ubiyay, dala mo lo, ating sablang may yang unabi king pakaludo mo, kaya tang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kaming ang kaming ang karapat dapat magkamit king biyalananga, ban kambenin no na Virgen Maria induning Diyos, kambya ng San Jose, ing esposo, no? Kambya ring Juan Apostol, kambya ng San Fernando, San Gabriel Arcangel, at kambya ring sablang banal mi bebe, kalugod-lugod kaya kaking kaya kaba ning panahon, apurian ang pon apaligayan da kasana, king kapaminatan ng Eso Kristong anak mo. King kapamilatana, kambya na ampon kaya, kagumning banal na Espiritu, sablang parang alampon ligaya, kaya ko Diyos ipang debus maipaya, manggaman king alananga. Amen. Diri na nakatang pamikatago ng Diyos, emo ban kaya manyawad grasya, at potang lalapitan niya at ating grasyang akamtan, ing mipakayap tamot, kaya doon mipakibatan. Dapot kaburyana naman ng Ginoo, ing yamekad, lumapit kaya katamo, at ipagkalob, ing grasyang makaparikil, ban mipakayap at mipanwanan. Tatayraning Espiritu ng Yesus at pasalan ng maya pabalita nga tamong ining midalit. Isang bagay ing nagyuman
Ikabos mo kami king sablang Maroko himpa. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Banking kasopaning pakalulumo mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan. At mikabis kaming alang kasasagkulan king sablang kadiganigan. Kabang panayan ng pon pagsadyan mi ing panyatang namit mong ligaya ning talapangabos mi, Yeso Kristo. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman king ngalananga. O Diyos ay pami. Ing ginuming Yeso Kristo sinabi na karing apostol na, ing kapayapan na lakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik dan ding kasalanan mi. Nunaing pansinan mo yung kasalpantayanan ing banal na kapulungan mo at pamayapan ng ponpisan metongan mi agpangking kaburian mo. Ikang mabibiye ang pon mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabe sana kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Yan pang tayong waganing kapayapan king metong at metong kapayapan kaya kongan. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyat mo. Pakaluan mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyat mo. Pakaluan mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyat mo. Ibigay kami kapayapan, ibigay kami Niyo ing kordero ning Diyos, ang milalako king kasalanan ning yato. Niyo ing ginutang ni Yeso Kristo, ang yaning kaya katamong lalapitan, ban ing grasya, kaya katamong kamtan. Non Gin- laring mayaws, kingapunan ning kordero. Ginu, kumatampang tanggap keka, dapat iagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Tinawag mo ako, O Panginoon, dagli akong tumugon sa tinig mo. Tanda ng pasasalamat sa pag-ibig mo, na sa tuwin ay nadarama ko. Ako'y namangha sa iyong kabutihan, tunay na wala kang katulad. Sa bawat sandali ng aking buhay, ikaw
Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking Facebook Live, makatanggap communion, king pisikal aparalan, abayan da kayo ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka, king kabanal-banalan as sakramento, kaluguran da ka, maigit king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ni ngening penandit, era kaatanggap king sakramento, umeka muman espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod, kapamilataning upayan iting sakramento, pasignangan making katutuan ning kekang balayan, sopan mula ring kekang tapat at tawan na lulupigan dat magdusa, banpusanan ning karelang krus, kagumning ng Kristong kekang anak, at busal ning karelang kasakitan, matulalasan ng mayawos Kristyano, itingan aduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Tandanan na reting pabakali amano, ning kaya katang pamigunam, ing punto, king biye magsaya tamo ustong ing ginu, lepitan, uding ating grasyang kamtan, at ing panagkat, ing ginu, yang lalapitan ban grasya, kaya katang kamtan, at iting kaya katang maging pakibat, kaniting iting tanaga, ing ginu, yang lapitan ban ing grasya akamtan, nya eta mibayatan, agyangking kalipitan. Misa na pasang ibulalag ng Diyos ing kayang kaya pan at kayo pa yan, king lugod na't pakalulo, ban kamtan tamo ing kapaldanan. Abi-abi, manalangin tamo ngini, para king kapaldanan. Malugod at mayupayang Diyos. Dinan mo kaming misan pang pamigatagon, bayo ing tauling bendisyon, kaniting misan kaya kaming yampang. Bangking lugod mo't pakalulo, balang metong ngining kaya kaming mamawos, kaya ka lalapit. Pagkalumanan mo kaming grasyang pakayap, kinginyasa at iyatsat mo sa ding mayapat mayupaya mong gamat. Tagkilan ming balang metong kaya kamit mayapan ngining paluban king mabilog ming katawan, at mabilog ming pangatawang grasya mong pakayaban mo nye, malagwat lubos sa kapaldanan, king nano pa mang sakit ming panamdamang pisikal, emosyonal, psychological o spiritual. Emo ito, gamitan mo kami naman ngayon kasangkapan, by proxy, through distant healing, payabot mo't pagkalub, karing masakit, ming pakamalan, miyambruning pamilya, kamag-anak at kakaluguran, karing masakit, ake kami, papapangadi, karing masakit, avid viewers at listeners, ding miyaliwang programa, lalo rin ngayon makiraki kaniting misa, at around me, kediking istasyon ning radyo ning kaya kaming Archdiocese, ing DWBL 91.9 Bright FM. Pamikatago niting pagkalam ban ikaw o Diyos, misan pang lapitan, ban kanita ing grasyang pakayap, kaya kaming akamtan. Ay lalamingin, iking may pong kabulyan, ing kaya kaming kayadonan. At king lugod mo't pakalulo, baligdan ming balang metong kaya kami kambering pamilya at pakamalan ng yenip, gaganakan mit pigaganakan. Nang balang metong, king nano pa mang sakit ming panamdaman, malagwat lubos mo keng pakayapan, dinan kapaldanan. At adon miti, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Labing adong Jesus. Jesus, 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 Jesus. Patuloy ng San Fernando, Ipanalangin mo patuloy kami. ng San Gabriel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Matias Apostol, Ipanalangin mo San kami. Ezequiel Moreno, Ipanalangin mo San kami. Padre Pio ng Peltiachina, Ipanalangin mo San kami. Camilos de Lelis, Ipanalangin mo San Nicolas de kami. Tolentino, Ipanalangin mo San kami. Jose,
Ipanalangin mo kami. Virgening Lourdes, Ipanalangin mo Virgening kami. Fatima, Ipanalangin mo Virgen kami. del Carmen, Ipanalangin mo Virgen kami. del Pilar, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora del Paz y Buen Viaje, Ipanalangin mo kami. Virgen Mater de la Rosa, Ipanalangin mo Virgen kami. de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Pakaluluwan mo kami. Kristong Dibinong Talapakayap, Pakaluluwan mo kami. Sagradong Puso ng Yesus, Pakaluluwan mo o kami. Pakayap ng Pusong Jesus, Pakaluluwan mo kami. Santo Niño ng Praga, Ipanalangin mo kami. Atlong Jesus, 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 Jesus. King Lagyo ng Yesus, dinan mo kaming kapal no Diyos at pakayapang lubos. King Lagyo ng Yesus, pagkaluming grasyang makibat ka rin kaya kaming kayadunan. King Lagyo ng Yesus, dinan mo kaming pamikatagon. Ngayon, ikaw o Diyos lalapitan, baning grasya, migit tano yung grasyang pakayap, kaya kaming akamtan. Makanyan mo kaming panuhanan o Diyos. Dinan kapalunan, pakayapan, at bendisyonan, King Lagyo ng impa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Umenako king kapayapan, ganakan, ing ginuyang lalapitan, ban grasya, kaya katang kamtan. Salamat, King Diyos. Dakal pong salamat at maya pauto kaya kongan. Metulalang dakal, kaya kapasalan.